Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong. Usambot Menteri Rangba kani Jala Meghalaya ubak Preston Tensong, hak jekran berkinang patai kubur, hak arpu arterek muta benaya yong arajar arpau ulai tu, baka Sorkar kelayok pedang hadu enriu pusau hajar, sauspa enriu pratli ki personal protective equipment, ne PPE. Yakini ki PPE, ke Sorkar Meghalaya kalapha ro syabaro ki office rekam jong ki district medical and health officer habaro kadwait li ki district jong ke Jala. Nalore ki jaka semar jong Sorkar, yakini ki PPE la ajing rap ro seki wedi ki hospital ki badan hakani nong ba Shillong. Kata mar arspa tli ki PPE hakawai ke hospital, Kynthup ya ke Dr. Gordon H. Robert Hospital, ke Woodland Hospital, ke Nazareth Hospital, ke Supercare Hospital, but ke Children's Hospital. Hadu unta kasni kapoi henreu po sau haja sauspa henreu po prateli ki bangilasam na ada ke statement mata ya ke bangilasam segini di Dmho yang di district medical health officer Jong baro kadui teli ki district ngapahang ni tu ibi East Khasi Hills ha office Jong Dmho ngiladap sam kendai haja Shispa Arkoeteli West Khasi Hills District Shihaja Shispa Prapusandeli Southwest Khasi Hills Nyauspa Arposandeli Southwest Khasi Hills Nyauspa Arposandeli Riboy District Shihajar Henreuspa Henreupoteli West Jantia Hills Shihajar Arspa Khat Arteli, East Jantia Hills, Nyauspa Henreupo Arteli, North Garo Hills, Henreuspa Arteli, South Garo Hills, Khandaispa Arteli, Southwest Garo Hills, Shihajar Sanho Santeli, East Garo Hills, Praspa Khandaipo Santeli. Baka total kabingala adep sam. Siap perok ki Dmho hapok ke Jala Jongi haki district repair kolong arpo haja kendai spa santeli nanta susu ngakwa banyak tu ibi ngila samu sikini di private hospitals kum ka Robert Hospital nanta ka Woodland Hospital Nazareth Hospital Supercare Hospital Children's Hospital mar arspa teli kaneka PPEs na kabentang kejington kam kababun serta kejoki halaki jong ki hospital.